Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yung amin papagayam. Intay ibasa ti Proverbio 20, versikulo 1. No makaadom ti uminom iti arak, nangalawngaw ka, kat agbalin ka ang maag, maysa a kinamaag ti agbartak. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Oh, apay. Ano ti ibagamid na? Bayadam ti manok ko. Manok mo, kunam. Wan, te pinartiyo asindayo. Agtal na ka man. At ayamot manok mo a pinartime. Ha! Bayadan nyo. Tay supay ngay gatang ko iti bagas mi. Na, tay pilit na. Umay ka man dito. Ay! Anay ko! Umay ka! Ikuyot! Masaksakit anak! Kayat mo tay gusugos ko tarupam dito yung swelo. Kayat mo! Ala, agawid ka! San asyak ti padpadasam si ka, Edna? Anya, ay, nagawan mo't tinasaya at asursuro day tatao. Wan nga ron, nanang. Saan ka no nga iso tinangala? Anya, saan? Katno adda nakakita kun ko, ana. Nasakit tinagam ko, nanang. Kagurak ni Manong. Alabay amon. Pakawanam laang ti kabsat mo, anak ko. Uray ko mano nagpadigo damat. Ngam saan mo't apulos? Bayamon. Italak mo laang kin ni Apo Diyos. Taiso ti makam mo. Imbis ko maatumulong da. Saan mo tatakawan dakpay? Ay na anak ko, bayamon ko naklangarudan. Di mon ikaskaso da ita a klase ti tao. Wan, maawatak ti kayat yung asawan, nanang. Nagkaro ka mo't Tomas. Apay manan. Mismo akabsat mo, kasjay ti inaramid mo. Nagalas ti ugalim. Ay Marta, dinak man bakibiyangan. Ay na, sumgara kiti kasta nga ibagbagam. Ngamin, pudnumat a pinartim di manok. Agulimag ka, no di mo kayat abasibasan ka dita. Maditi kasta nga ugalim. Di mo pa'y lakat dinawat. Ngam day ta tinakaw mo, day ta manok. May isa, dua, talaw, empat, limang gasot. 1,000. Mano tinasingir mo abayat tinatang mga paray? Adamot 3,000 paray. Oh, medyo dakala paray. Saan mait? Kalalayngan na lang dito paray. 3,000 a pisos. Paray. 3,000 amin dito. Apay na ita kwarta paray? Ay, kumapan ka gumatang iti 5 abuti ti arak na street side Kinpulutan tayo. Ay, ariglado paray. Mapanak no iso ti kunam. Sige, indarasam. Tawara nagpatpat nagtayo itang aginom dito. Bastan tiyak kita. Iso ngayon ka gumatangan paray. Pasado alaunan iti malam. Namawan pa'y ni Boyet. Adda ako, nanang. Ne, apay nga itakalaang Boyet. Kwa, nanang? Anya day ta nakasupot iti plastic bag nga awit mo, anak ko. Bot-bot ita gito'y, nanang. Inurnong ko. Pangusaram ka dagita, anak ko. Urnongak, nanang. No adda na urnong ko, sa akong tuila ko. Tapno adda igatang ko ititlog abalunak nga giskwila. Boyet. Wan gayam, ayan ni tatang, nanang. Ay, di pa'y nagaw-awid, anak ko. Ngam, adda nagkuna nga dada kano kadagiti barkada na nga agbarbartek iti sigod a pagsisinarakan da. Siguro, iyay manan kalapaw da nga aginom. Mapanak, nanang. Ay, isaan, anak ko. Di ka mapmapan ijay. Ta sigurado, nabartek da itan. Palubusan na ko, mananang. Kaya't ko amapan kitaan ni tatang ko. Sige, ngam nay. Agsubli ka adagos, anak ko. Tapno amok no adda ijay ti amam, wenno awan. You're cheating hard the way I do. Mayat di kandama, pare Tomas. Siyempre yan. Sakpay di ko nam. Awan samot ng kwartak, pare. Adda ak, tatang.
Nagkuna nga may ka dito siya ka, Buyet! Buyet. Awanan na. Naladaw ka. Naibos min ti karni ti manok. Anya pa ilang di kukuha mo ngay. Agawid ka, Tatang! Pare. Apa nga sinipat mo tanta ubing mo? Di nagpakibiyangan, pare. Ay, Buyet, agawid kan. Anya pala urayom dito, agawid kan ko naklaro din. Ororaya ka may busyo ti arak. Wala ko matibuti na. Anya, anang numaya tibuti. Ala ko ma. Tapno aday na yun ko itibuti nga ilakog. Tatang. Tapno aday gatang ko ititlog abalunak. Buyet. Adda kamot gaya man anak. Ne, apay kasla makasangsangit ka. Nabartak ni tatang. Sinipatnak. Ay na, imbagak ngamin adikan mapmapan ijay. Ngam impilit mong tumot ngamin. Nang ipaon ka ni Buyet. Tapno may naksarotan ni tipagin inuman me, Marta. Ha? Apay ka di akasta ka, Tomas. Sumardang ka. Sika, Buyet. No maminsan di nagsurot-surotan, Kaya Uston! Di mo dangran ni Buyet! Anya, nukasta. Dinangran ni Tomas ni Buyet. Wananang, aglablabusan ni Tomas. Diyak ayunan ti aramid ni Tomas. Puray pa'y anak ko. Nanang. Kanayon ko matabagbagaan. Ngam talagaan natangkan ti ulo na. Maanusak ti kinabartikero na. Ngam ti Jack mapalabas. Ti inaramid na ka ni Buyet. Kay kunakon, diyak ayunan ni Tomas. No kasapulan ngay darum mo, aramidam. Marwam iti kastangar aramidan na. Naluto mo't gaya mo di pamigatan. Mga anak kit din mabisina ko. Tatang, apay nga kinabil na kidikalman. Kita nyo timugin ko, Uray labing mukol. Saan mo to na madlaw, anak? Daytoy man, Kinunak mo tayo. Saan una madlaw day tabukol iti muging mo? Unay kalakit din na ya. Di kayo unay agbarbartak ngamin. Tatang, kitaan nyo tinaramid yu kanyak. Malala. Saan doon na maulit? Alin kay Jayan, tamabisinak. Makita yu tinapasamak. Dinangran ni Tomas ti anak na. Gapula ang itinalabas abartek na. Anya ko matibasol may. Kit isumot ti gimatang iti adu nga arak kin pulutan. Ay nabagbagaan nyo mat ngamin ani Tomas. Kaasi di anak na. Mas dawak man ka ni pari Tomas. Mismumot nga anak na ni Buyet. Bunga siguro ang tinalabas abartek na. Iso ana aramid na ti kasyay. Kaslamot hindi na anak di ubing. Iti pampamayan na. Hay, daytan ti bunga tinalabas nga arak. Iso ano maminsan, liklikan nyo ngamin tinalabas a panaginumyo iti arak. Hoyad na. Manipo dita. Awanin ti bibiyang ko kada kayo kaninanang. Manong? Masurunak. Ibaga nakitin nga oray idarumnak ka nun ibakat ko. Kasano, kat awan mat ngamin ti manaknakam mo. Napyapay ti ubing, tamo na tinasayaat. Ngam si ka alaklakayan? Di ka man matsikayad na. Tasi ka, awan pa'y anak mo. Dahil ti bagam ka ni nanang Oray iso ti inak. Nunas kinabalsak, aramidak. Kimatlang, ti sana mabalas. Tandaan am dayda. Anya? Nana, dawatag ko mga inayon nyo iti kararagyo ti asawak. Aglablabos nga minan iti madingar aramidan na. Anya nga min ay ti parikot, Marta. Kinabil na ti anak mi nana. Kunada mabalin ko kano nga idarom. Kasla nga min awanan ti panagbaliw na. Ay, narika ti agbaliw. Nang runa, no na ito lang nanti kastang aramid. Malaksid laeng no awaten na ti Diyos iti biyag na. Kat ti apo ti mangidalan ken kwa na nga agaramid iti pamuspusan, nga agbalbaliw.
Nana. Ala, di ka agdanag. Inayon ko ti asawam iti karkararag ko. Saan laang nga iso? Ngimkit di, amin kayo asa nga pamilya. Agyamanak, Nana. Ala, bayam, ta inayon mi dayta iti prayer meeting mi. Langit, wala ang beer. Nabartag ka manen, Tomas. Kat anya ko ma? Nakapitpitak day ta pantalon mo. Sige, makaamukan dito. At dapay papanak. Sige, mapan ka lang, tikat mapapalan. Ay, nantay may isa pantalong ko aya. Nagsukadak man pa eh. Sakto maturog dito yung salas. Di mo tatang tinakaturog dito salas. Ito gaw ko pa'y. Bilangak man ti kwarta naglakwak iti bote. Ne, boyet. Adda ka magaya man. Adda kwarta ma. Ayan ang ngiti kwarta iti bulsak. Tatang, Ay, salbag ka. Matoy dito kwartak. kwartak da ito tatang. Salbag to'y nga hubingan. Saan ka nagrason pa'y? Iyag mo dito kwarta ko nak. Di ka galalay ti kwarta. Tatang! Anya ka di, Tomas. Kanayon mo mata nakabilan ni Boyet. Kasanojak kabilan. Kat natakawan nakpayon nga mana. Anya, kakaasi dya ubing. Kinabil mo manen. Awa na talaga ti asim. Ti pantalon ko. Nakasabit iti diding. Unyag pa iso. Malagip ko na. Nagsukatak gayam iti pantalon sakbay ngayon turog ko iti sofa. Nanang, ayan ni tatang. Aday ta ni tatang mo. Boyet. Tatang, addain tadda ngay ayam ko. Daytoy man o. Makitam. Napatag kalatay ti anak mo, Tomas. Kaya't naasawan. Si papakawan latakan ka. Urayan niya ti araramidam kan kuana. Boyet anak ko. Umay ka man dito anak. Umay ka dito eh. Talagang hadday ti bulsa ti pantalon ko ti kwarta asap sa pulag. Diyos ko. Kinabil ko ta anak ko. Ngawan mo tapulos ti basol na. Nasayahat lat ta kanyak ni Boyet. Ina ko nag-eskwela tatang. Di na lang ti mga tulod kanyak. Mabit lang Boyet. Mabit lang anak ko. At ti kwartam. Isubli ko ti kwarta siniggawat ko kun ka. Ta saan ko gaya makukuha dayta. Kung nagtumat a kwartak dayta, ngam kinabil dakmut ten adagos. Anak, pakawanan na ko ma. Ikarig, saan to na maulit pa eh? Agyaman ak tatang. Nangalam ka diti kwartam, Boyet. Naglakwak dagiti iti bote tatang. Isungano aginom kayo manen kadagiti babarkada yo. Ited yun to kanyak ti bote. Tapno adda ilakok. Anak. Jakon gumatang pa iti arak. Ta imbis nga igatang ko iti arak. Ornongon talangan. Tapno adda igatang mo kadagiti masapsapol mo anak ko. Nabayag basitaan nga da sa gubanit ko, anak ko. Ngamjak pa'y nauray ni Tomas nga umay dito eh. Bayan yun day a tao, nanang. Tawan ti utang na naimbag anakam. Edna, Ibagak day ti kada kayo, nanang. Idi pa'y lang nga imbagan ni Manong Tomas. Nga awanin ti bibiyang na kada kayo. Kat ko nanapay. Nga uray da kayo amis mo ti inana. Balsen na kayo no kasapulan. anya, Talaga nga awan ti manaknakam ni Manong Tomas, nanang. Hesumat lagayam, ajak mauray ti kabsat mo. Ay, una yan ni Tomas. Kumusta kayo, nanang? Imayak, takayat kayo ang makita. Tomas, pudno ka di asi kadayta, anak ko.
Ay, agyaman taimay ka. Nanang, huston. Di kayo kung magsangit akasta. Iso nga'y mayak. Tanuan niya di kunayo. Ipan na kayo langan i ospital. Pudno dayta, nanang. Di kay agdanag. Naurnos min ka ni Manong Tomas ti anyaman adimi nagkinaawatan. Kasta ka di. Ay na, maragsa ka na kuna. Ay, anak ko. Pakawanan dak nanang. Tadyak amo ti inararamid ko. Agyaman naklaangan. Taga po ko ni buyat ni anak ko. Kat nakaamirisak. Imbes nga igatang iti arak, igatang mo kit di iti agserbi iti pamilyam. Importante nga ipang pangrunam ti kasapulan dagiti anak mo. Kinamaag tinalaos a panaginom iti arak. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay a pakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Jonaline Menzi Carino. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay. Na inbag nga oras kada kayo amin.